your ruler of Jupiter, angel of abundance, color near indigo, sent in your cedar and not man. Why a woman marching in a you make your mamma palm. Your woman second before CEOs, leaders. I'm a person to near my pepe. To solve problems. Unyani baby, this is Sompa Nkomo. Believe. Yasua mi yamini. Le soni ya bomba clat. Ma Mary, it is a Edobadi as Christo nti missing Kunimudifo. Mrs. to a champo at the same. Radra champo, Jayan Canso in us. When you now, so I also want to say, Yamiadro me holding Paiboyan Jay Crem. Judge, Allah walai. Who said Kadem? Mameda wopia. No, you walk on your bra. You will swat domana. You swakota. Try for you, Cham, with Uncle Show Bibia. Now, and then many a brie pa because me and Cassa, me were fire, and then you didn't know what to that. Now, so show with the hey, Ghana Hanya Santa Mai, Abuchi for and Crafo, Babia, the same crancer, a dumb simply bino, or Bibia did the case he bad, no money because if fear. And you bet my soul. You were Baba Copana, Comani Gina Mavias. No Popo bin Brimoa, or didn't pa, of course, say you, Papa. More Piano, Madame, me your daughter. Ah, what you know what you say? About where you are so frank, no, could you mind? Could you mind sign? Nini Pada Mata. You know that your day, or hitting your messa, or Saba Penny, or some of it. Ah, come up, I have a Judy. Lower lie. Hey, Abu Sharia say yo, Papa. I could have fish do not catch any mammy, send mammy here and a drop 20 minutes mamma. Now, Grandia, the war so what yes, at the Kitwana Bonaham or the Namno, Yedi be one martia boom. A betia boom. Abusia, I arouse some. Therefore, Emzamuko, feedback be Tabita, any majo, a mommy say, as a Marcos saying, no question, a tear for Pimo, a that here for the actual Nasi. A judge John said the way was a decade at Chino, a year fair, and okay, Gumusua. That's your Maya now, who you are. Ya koi. Echo court, Monday no. Court to form a cratas or if I cost 7 more me. And then I'm watching your tea and watch more. Na baby or ton coco, baby or denny na. Ye who the cotton crat, the cotton crat, Quacomano. It's a dear childja. Said the Omra Magic Court Cataraboko, no one the bush of Foncoche. Now if you want 2 more for no mumra. And yes, sir, you have a bombo. You never perform for bushing a drabas from ya. Now Uncle Pugunisa. You be say Benessa. Debbie, a Tomra Magic Catano. Na yenia brie pa yen to kwa ye ko a yen twa so da agisi ehun se solution na ye kama eti aha reform re D4 no no enya asem ketu D4 de no kure ni wo ye adwuma ba ye omo hye no ge ba ko no ba bi e wo ko no odi no ye feedback yo de mi yin film so ka ho onye eti e no wo kro no hwe na he no ade wo mutire mpo ano amnemu amnem na wana majo ite ye mommy no ti wani ni ku fufura wanya no nyi kura nyi kura jara safari hono mgo mo ya fish pond hono mgo mo ya fish pond ala wala na ba fa kura ka fa ka kra obi akono di o no se e ba so esimu agina mo to pa bo so de jai hwe wi fo atopa wa be hu say yes bibi bom e sa do ewura ko ho eti aha na ba ya iti wa da wuruma amene mu ankasa any party ahoju a won pe
asa makom boy here etu am fit point wa ma ya nyem we arefo ye de tumle ekiresi o e na gogwa so no e na ehurei ye dam wase ti de nka ko ja se mabanachi ya banachi e se de wo hu se enya de edro ho beche no dabi the beast kali bia ye ja brantara ya che kum no ya fa ne tiresi mudu ono wo tete me se mi ju kwa na sa boy kula nye se mo bo no ya mum ye nya ekire di na de obende wo mu wote ma o kan se no ye wi ko office o di kogu ye so o ntimi na ma meli tabi te ko ya wi agis ke kro be sa de akoma ba we yo ai na ne no kwasem because o de ye duru ho no no wo si wo se dem ya e wo sa no wo te to wo wo dwene ja e se fire so nya police wo nya so jani ewura dinya kopo emema wo bi na so enya basa ne sokrati yo eda sidifo nyame hirawo adwuma ne de no na wo ne yi abiji nyame hira mo papa adwuma ne de eno na mo ye no nyame hira mo onyame ne ye boafo adofo amota echi ye sister bi owo New York ye friend no Janet osai jamfi enura wo disike mu oduro ebre Elizabeth entwiwa ode mani nua be ma na ageman ode bai teme de malizi no ye wie show na na me ye momo malizi wonderful lizi so ani je ma ne sendi audio kan shiransem e ma ye de ma ye sister no na adwoada update aba lizi nsem no lizi baba fie ha nyame ya dom adwoada one ne maame etimo he e na ye nua be ma no a obi agi ni sika dwane obetran na waso sidi eno so update abene be ma no so aba bedru enti montena montwa yen jaji na wadawruma o sister na ofre me no Mike on the feel Mike no ofre o the o man frame me wadawruma o abuchire ya o man frame me ya me kura me friend da na se Mike o ye Mike I friend Mike me hu na che o Cambridge o se me che oni antiru be come next month o me bomba be hwe me da se be ba Sompa Nkomo so be chia ba me da wase wa show mani me shira pa case number 1 atiatom Selina Metiga edi no edi ai meziga swami jom ana sali free ba ye edi ni kura de abara no na samono emu oja court all day in court piao alla wallahi shele metu shele dan kabrim dan kabam dan kaberi dan kabama obaye ma hweme ha me pacho mi wo podua mi wo Qur'ani komshene kronkron so ale wale wassalam alhamdulillah ena me wo baburu onyankropon kwa jedwuma no ho asem de he na wo pe achompe bible wo be pe baburu e de eni ase atata nsuo no pk ya na peja koswe eye me Selina asama mi be kan nukure trodo kontomponim aw onyame boa me minyankopa boa me ewrade Sompa FM odi asoso ye ko se all day in court you sally edi asem na me ba awrahu adwa wo sei ye wi ase ya me de ya no amuni kontomre si wa mame na de asem ni awra wo semu yi di asem Selina me pacho me agranya krom me krom achim so adura achim da agranya krom ya no ama ne so ate Selina ibiye no anya mentimi nya o Ghana ni ma me na Liberia ni na wo ni mu no wo papa e Ghana ni pacho ma me na Liberia na ma me Liberian mo Liberia ya wo Liberia papa ni ndwa na Ibrahim na now because of the war no dem buy say mo hwa me na o ma me wen ma me di na Liberia ni Liberia ni it on the Liberia ho pacho yi si ade meni no so ote ase ana se wawu meni anu mi na meni mo bia omu nyina ka Liberia ho pacho meni so mo ote ase Sompa FM nti e uma ba de meja me na hwe me ni papa nu anu me du form anam na wiye se papa nu anu na take care of me but me we school no obi afa ma ho am fa man to school to papa no wen papa de odin ba kwai no be ye 2010 no sam ba Ghana so be sra me nti oba ye ni mu no ha kokora no so
those are my one obi anka say ma wo so plane nti say car na dia collect na nti me kwan passport scan of file nti already no mo twa me passport picture na mo de send no me nuanom but do kotoko airport no me papa frɛ omo frɛ ka say omo hu sister nti efi ho no papa buy call no manti omo nka bio na already no so kasagu mic ni mhwe mic na kasa wa isali pacho already no so me nuanom so mati say baku yenu pen doctor pen in America if any so the papa dis am omeziga enti pacho me ni nuanom bia me papa nuanom na me papa nuanom so sabi me tu kwa no face can kwa omo se me ebola mo BBC fe kura ya fla me kwa dia se tim na ma se beji it be go free across of the world to live papa free obey oba na owo 14 years no pacho de papa free ni papa na me kura no kra nti tu kwa mba ha se lo ka se mama me du echi bi omu na me se aden mu se djuma na ma untumi hwem na me uniska da bi otu amerika dodo ehe na mo wa mo ba ha pacho ne yewo te se nyakrum nte edjuma ni wa akra ne papa no hu no wai me pacho akra na me hu no e na woni ne wo sa wo babai ye friend say ye friend precious day mensa na ye den na mu fra akra ho me pacho boy no okọ ni obi na ye adwuma nti o discard ma nipa ni ma discard so nko tu esam rakama no na one face can I the uncle no di dwane oba ne papa no nti we no na menyem ne 3 months nti me hu ni bi o mo a enye 6 months ni mu no na ma o ma no de edwa ka chem say mi kunu we nam so be ma no kra mi hu no mi ko ton pie water mbai na oni ho ti mi kra mi so wo fie ma hwe ne sa mi hu no already so ne da bonti e wa akra obi store enim na ho no di wu mu ma onyem he hele everywhere hele pacho bi afiko pacho echi no o mewu ye na odwane ye no na afi de ye tuwo me koda abonten me pacho na me da nti echi no o ba na me sebra sisi mama na ka che me se wa faniska nti otherwise umpe ni atakrama so na bebi e ko nti me pempe ni fu bi na nko pani cho se djuma na be ya o si David me faniska bia na mama no so di osho oye wa nko no ko bo ni di nti that was Sunday me ti was na to ye mfimfim ye wo bi otutu nti 3 days time was so to na mpane finaso mo ba obi aboni dua na msa na uko ye obi dia no bi bo dua ti me hwa yal no ko ha na ekoso ni nim ho na ho na be ba benyade na be bo na busu afama ni no mo de ne ko to Dr. Jesus ewo Budombram Liberia camp eti ombo hwe ni ba ko ma hwe ni betimi na me ko obi ama of ye operation me kom ko dipa nam de abehwe ni aduane abehwe me hwe yale ni kwa na ekoso na mi san bebo amane na obefa ne ba benyade nti benyade no na wan so le bio mi so be sikai na asa na me ka jense ma me hwe no bi mi so me ko hwe pie water anase me ko dipa won kra nam de abehwe ni bi mami nti mo sa na na dan fo ka jense enye precious papa no mensa na me se ai oso wewu Sompa FM na fi njenko ya no wewu no se ai wewu nti efi onu kra me nim ne yasen de because me yes ka ko bia na me bo anko bi ono ba ketu ai wa e che ya nsana ne rade adom na me bo mbo de ai me kokrom na me akora ne ko che na mpo we ya be ye 10 to 11 years no so oje akora ne fa so no mo se ni papa nua ba ko oye dwuma mais fe ni papa misa no sa na ti dia obebo ne hu body aye den ahwa akola ni school no martin grass so we si ba na adi na nti o ye kama a obetimi ada me base da ope condition adem oba no me na me ka kira hu ye ni ko school o so nko omo krokro mo ye ne de we didi mpo ni ko gina obi ni store say omo hia fo obi ama ni ska ti omo ma ni ska no ko salomi abeton enim gwase nko an ti me ko e na me ko ti da ma se na me pa mo cho say omo me mobo na me to baby me da krampo din de me dia ne dim enti me dia me ka menu masem de ma me si da bi on pe problem bi anti fama de de we ma ne woko we wuko nti fama de de nko ma na ja fa wa de fama de no so se na ti de enchinchia na de yembra nti e bo ana ya ne akobo beta kra ne ko sisi yam kakra eno na ne de sisi niema yama efi na obakito na ohwe echo no ne papa we ne papa tema o madam for lockdown we buy na me da fishing harbor
nti ho na meda na da girl bi hu so of madam fo ni kunu ba ni madam fo ba ko ni lewu no so oni be ma bia ndim so madam fo me pacho ni abe ma ye minti me bre me pese me fa be ma bia den aka ma brabo ho a won kasa me no so we de wanyi nti wo hwe na sa wonya doctor ni twemu a na ma den mako ma afi de madam fo no ka me ma no o ni ku na etin we fa ifu nam so madam fo me ko ye kuroma bo Sompa FM no be ka che me se imbri bi atwem papa na se ne peda no nim se obetimi anyem oba madam fo na asem no to adam fo ni mo ma sese wo wen e na sisi a mko ye kurom asem ko ba ma ne mani ba me ho so na me san kwai na oba na yeden eni be ma na ti ono nti dem de odo ma papa no sese ono no wa be hye ho waja ni ku ni papa na kotra oni na ti sisi a me kase na no so aba wo so be ma so me ka ko si haga on kasa mo wasi me nko yingu mi suru me nye nti ni ma obi na chem ne maame me ni tai na wancha no maame da nti obi na chem maame ko maame no so ji me fe so wasi akora ni maame ni nguni yamba hwe me e ba no so boko so na kasa de bia o ka on kasa no nti maame ni kura me wo ye mo si ye se o general hospital je we fe koi won kasa mo ade na mo bobra ahokire yi mu na mo ntete ntomago nhye magyapadie mu ni nyina mo ba fi mu ko na ahokire na mo feelings say no eno so ane say metina me gbe ma ni ahokire ni nyina mo feelings be ma ni wi en metina mo asesa nti me yesenka me di we na fe na udi fem ba kwa try awe eni po ma bebi a meda mebi na meda nti betu nti na lockdown ni twemu a na nka me ko se me ko madam ni ho enti say ye den na de na dim be pie kumase anu be ya be hia nkwanhia yi nyama wuru ya nyama horo che se usisi nyama nti me hwe se enti ahi na moda oh sometimes e da matromas o mu GSK da ko 2 cd ti da nye bi ne abeda so amedwom on de o mu GSK store nenim da be na oba no e ka kire wo se wo ye hia ni nti obedwane no Friday da be de twam e ye den bacho oyesu odi na mkache ni se manu nya so odi mo nko na di asa no so beko nti afi krokro na ise mini ndi ago na no kache mi se ma wo de mi ntumi ni untina na sa de nti o kasa ma adwo ma wo hwa wo ntumi mo ame because I didn't make us say oh no ona didn't say miniska mi ehie ni na so madwa kitunkola asi ma hwe sa rade adom ya hwe sa abedu bebe so eti say I didn't talk adam asem chem me yesa nyame ti ase enya me pa ebe yi asem me kan na mama me be isi o de maka se me ntra won chen ya me ntra enti mado eye hu se me gbo piti prekope me so le hwe no nya me ni ndi ho mbobo kro wan hye bi na obi hu se odwane ni mbobo yi na ego tisisi abebi a me kwa me yama som me ba me yama som me yama ni doso me di me wie me hu akosi rom asole ho bebi o muntum na mai de me di me yama ni bi akosi o nti se ne ka me ho no ekofamu a nti me nya bebi isi no nti me to 11 sidide na ana tutu sidina na efia na makro me eska masa kotofofo so me bebi isi so na me here no ma sometimes eduani dim so ya because no be chance krampa de bum say nyama susu mti bum say makota aja ba ble chiable eja bi huba ete kebi be ate ka be poison mo bre because that wo cha any go so ba chiable me boda so you wo boda I will cheat. Mami, say, oh, how bad panty now about Banayra. Pacha, who's you say him over? I don't mean ni more, ma. So I'm jump for him and I'm da we lie no. But you need that dress to be anymore. Monfa kola ni picture no way. But you o manye. Monfa nto so ma ye hwe why. Se bia ye be obi ani onie. Na hu ne mo ma no hu se o ya kola a wonye entertainment chart.
Hey! Precious Mensa. Adishia mo swami jom mesremo. When you chakolaya and muma chen iswa esremo. Muni sompa production line. Mun friend 0244 809 641 0244 809 641. Say be akwade bia beda wo sto anim wo ton aduane ton abegyina so be horo nchansi mama yes wo so ndi onam no wo pe india buroni no wawale no kola fi hyedu nan. Hey! Ama wo maami ani aye ne yasei. Selina ka bibi kire wo bayi bia na wo baby no otie no wo. Precious bacho why me obi aka o bisoro. Eya me bebe obi asa bra wate. Me do obi a e wo ja mo ja se me ka de kwa obi diska. Eje Precious bacho wate. Bisoro wa o me bobo na bla why bacho. Kozu ko na me jiji we lo sha wa na bajelo. No. Me bless me kwa oye me yaba biso o si se baba bo bacho yaba ko bi sisi baby bacho wa Precious bo na bro Yes I hear wo arade yes baby Selina. O papa enkrofo no mo we. bacho mo agre yo. Enti obi antimi mmoa wo. Mama can hada. Ah. Say no. Just woni baby kra wote. Bacho debi. Ye nya obi nye enu sister yi maye. Ne ntina no se won de obesi sinie makola awurade nyankopo. Hey Precious. Mr. Champon. Ni me dance. Asami de area ho pa. Chese. Senka woko ama Liberia. Ebi ananka ensini sei. Okun ya ye ba ye ama nkrofo busia o mahwere wo mo. Enu nti no se yetega na ha sei ne se wasondwe ne se ho atoye ne a. Yesre ye nuanom ya papa nom ya maame nom ya wofa nom ene sebe wo mo ya wo mu di anim se etie ne maame ekan ya na chese bitu ya ha se ya ye ho bekire ya papa ene nti na enya nto ya ne de ye nda onyankopon ase akodan ya maame de wo de chi ne re na akodan nso so wadomi wo ba kromo ha se anase wo ba Ghana ha se ebusia no ya wo mu papa ne firi mu no na chese asa enu nti no ono so wanta wo de bet ne oye ye no so na ka ya pa wonam na wosisi eniema nenso oba kumase no ne ba no amwa no akona ketu aya wanya mfie edunan maba muntie me kakra abrabo ne yemfite prako pe ene ya yeyi o yemfite prako pe ene nya ahode ene nya ska ena sebe bia ya wo bia wo be wo wiase no nyo na wuchusu onyankopon na kire se wo ko ase erade so nim se nti ode obi ya ekọ ba bia nti akwana asema ya okan areho amane maame no na ni da so nyina asa amana ba mu abu ama jese waya mrekura wo mu jese akwana no akana sempa enu nti ne ya kan se enkwada ya mutie yen sabi yo se wo papa na wo maame na wo fabi na wo nana bi na wo ne tia no benya ma obia som fi se wonnim da achi asem emre de yanim a wonyakopon esiesie wo bia so ya pani so ya akoda awrade wo bebe ya odi wo bia ekro enti Precious bebe ya wo bia no Sambra na wo maame
ne wura friends ento ne yam na wo hu ye say wo friends wo eni da so ntimi no ne yesa so ne say so obi wo ba bia ya obetumi edinatena obeso no mu ne wodwo pa so ndwom ya no wo wonya basabasa na bia nka wo hwe wo fie mpo ama ana wo abrewa bi no wo hwe na ama wo a wo siesie abrewa no a obetumi abadwom aba beye ne wenche ne wodwo yedi ho adanse enti asem bi so na wo ne bi kura sabio wuni maame bia ya wo boa wo oyo obatan obetumi aboa ye nyina yesu ti esram ni obi betumi aboa bia wonfa mo ye why yensa de yensa yem era no wo mobo yo enti se pa no na ne abusua no na ne sen se bia me maame akọ Liberia me nim me maame eko asi na me papa timi di me adwane abaga na ba na busuam na ahokyere se yaba na when e wala line so obi aba line so ehunu akola no hello me pa cho ma he ya na pa cho wa hu akola na ma ya na pa so da bio na komo bi oho pa so Selina ye make niece Selina ya odan niece like my elder sister yes na nti blebe ya wona mu nti mo ya we sister mommy it's not easy for us as she has said that is what is there. Where are you calling me from? I mean Morocco. Okay. And you know, hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Yes. So what Helena is saying is true, isn't it? Everything is true. She knows me. Your name, please. Amadra. You just saw her say, "Nimi Adra." I feel so teaching. I did say. But your question is Nimi Adra. Okay. All right. Hello. Yes, mommy. Yo, yate wa adwa wo de akire ye da ase. Se wa first say. Mommy, all the mom family number na we like me person me na say I just na afraid like emianu bi. Na just asema le di ka akola yi kan nyina ye no kore. It's true. Like we need help for him. Spiritual help. Please. Spiritual de oba so anyale wabodam. No. Mommy, you not understand, but me call radio. Okay. Anyway, you better later. Why? Myself. Have a nice day. Thank you very much. Yo, you near by or seen in niece. And afraid. Not just as some by way better now. Can you so be ditro? Ma Mary. Sompa Nkomo. That's it. We are say abrabona heading. Say yawo nyankopon de odo bia de nanso baabi a ye bewo ato no nso ya na ka abrabo no ho wenya stable place stability za na ye ka no wenya baabi a ye be hye tete no arezi no ama wenya abotra ye bibia wo se enka otimi ye wa abrabom enti ohirisi ya wa munim ye meme nsoso we pa de na wo sem ne ayi ye nhye damble mu ne pi obi a odeda abonten deda kiosk mu de definitely all pe ba bia denti san so hwe obehia na se enipa na nya ba bi sa de ni nua ni nisi kan na brabo no ekoye fakobo ha se enumu a etoda ewom se kon ne ba ye de ma bibi sa siye but on se bebre no anso ko pie ba bi a efra say omo camp no high Liberia camp eyi ho no ma omo timi a make it up omo timi aye minim kwan a ono se we ono ye ni ba fie so omo ye busua bia ne ko ba we de na bre ne na busua sa na omo timi anso ni mu na waye mobo no ne nam baabi basa basa onye ni onim na aye
abɛyɛ sɛdeɛ honhom na abɛda ne so enti na follow bibia ɛwɔ nase enti na ne baba no enso akola 40 years so ampa ho kyerɛ sɛbi ɔbaa yɛ ɔbɛhu sɛ nkrɔfoɔ yawo nkrɔfoɔ aba ɔmo de da fie chese ya ɔmo kɔ school for all you know bi kura no wonko school chese wo hu different world bi ɔno de adenti na te saa enti ɔno minim de ka no a ɔpɛ ekon mu ada wo kura bi kura fan kura wo na bi mu but de enti a ɔpɛ ekon ada ne de em sɛ ɛwɔ no so di ka kɔda bi mu ansana enti yɛsrɛ awurade sɛ ɔhu abayewa yi mɔbɔ sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛntoa so na maadua baabi a wo bia ye pe baabi a ma maame atena wai na wani agye kama no akọ school akwara na ye nipa kese ya me de sa na me hu no nto ope baabi a obenya stability obenya baabi a de agina na ono so atimi awobra na sebe o mebo asesa te se ne maame enti mi hu se ase ono so firi temem e na opese okope bibi ye na odi hu ne maame emobo but kan akoma to yem said ye baby a maadwa obi a me gidi ye se ye de ato TV so na ye boda wuri maadwa beba ama akoma ato yem na ye ken so a ye ken nyame oka nipa akoma se de ye wo ken ni de ekoso isa na ti a wo benya obi aso mu bi a enka achi eni da so nyansan me hye obo pa se ye mfi yankono na wanya baabi a wobetimi ahyehye wo ho na wonso nyame aba abehwe wo why yo yeda se sompa kwa chiri on se obi a atimi ahwe show no fresh ni wo mu fie de wo hia kukuyo en emi se si ho d4 judge yenyina ya bopusa aho kire ya ne kwasem etoda pa na kobra ne utubutum pa na 56 njobutum a na bema utrim atini susa na se wunyini so na wohwe wachi pa na so maame no papa chia yira eno so dambo tim bodam si bola so odamo ase de yepia wo no enso ne yempia o etim makobrane no ho ofe eto bola so etim ababa wo wudane na so wo ye basabasa se abofra ye wo fru ni nche kono na wo se ka abofra ntu ne bo askakra otie ni maame na ko di hiemu na ka otran kakra ono so hwe ni padua na ntontom we no ba bi odanye ye ko hwe nua ba ye ba bi odanye se bo ko na ball nso to atata so amjom ya o madawroma aya mu ya ball na mo sasangu adiem kaka na ho so nti ye wodi ya de srede because e bi won so empenifo so timba wanajo ibia se nua ba be da we ntontom ene awansena obi ni nyina ya ho kire bia se be nipa so a ekum nipa sunsun se nipa brabo na wo be ye den na wo hia oboafo agi nyame o se nyame memu a sister wo hwa obegya wona na wodem obeka se wo yale unyale asem na to etu ahweni obi kura hia ka sister pa kama sei en natale adwene wo dwene no esitreda ma esu bia mfa kwem okono waba hwe se yeto ma we na se ye ne antima amwo ye ho a osoro ntim wayen na mum se ye boa ye ho a na osoro boa yen ose mum ma ne wamam na omam so won hira so woje etu onipa bia wotima e wa okoduro bia obo nipa bia no onyankopon hira na mu abra won kro wonim ebra to ronche kese bi ba obra bom e ba amaso obi won mu a waya do ya onko hospital da ne bank hospital da wonya accident da but wo hu de nyamia ya ma no wo papa ya wo ye no na me nyamia ya wo sa o obi wo sika na no chim obi wo sika sabi mpedasa ya bone pampers obi wo sika wo wuko obi wo sika chese ne nanyini twitwa obi ni sika o ya doye enso ne nkoso na ekoso na epega awo kire ye menua be wo fam Cote d'Ivoire ntoko nyina yete Liberia na ye kura no Libya ntoko siye 2011 2012 2010 2011 satara mo na mo Benghazi etu sie so sa tutunusia kobrani ye duru tunusia ne nyina ne ye je na egu ye ho aho kire ni amani no obi echi ayira e be pem ne eti enye nwanwa si ye nua bayi na chi bayira ana jeje abusua na ye wo mu no abusua bie no no ye papa ogana
eye mako baako ne kura no o hwe okro no odu koye maid odu ye maid dum le bi kura mpona se maame no adwea mpamo a papa na adwea be pamo na wo ne masansa agi se wo na bo ho so hone ni hone ebusua ebusua ni won kasase do bisi abre ho ama kristo abo abre bom eni efu na ebusua na ejabu ajabi tase ne ye candidate da rusia mami wa bre na bre bom wa bra wa ya otowei enko oye wanchi enfa otowei enfa na bre bo na si na so kristo si ensi ye menim ahwefo no metiefo yenim de ye kakoro etijage onyankopon basaye adom ehu ye mami mobo na ohie kukuro na ye kukuro na ye bosom no onyi boafo empija no na fe ne ba na wayira no wose ye hu akola no kura me mfa na mse akola so ndi ona mpa broni india broni awa no de so kutam talent on nam ogutar akola so de obeba oni baby akọ kuma se okokokoko a akwa odu asafo be sa da no ho aba obesa ba eti yesire nyankopon ma ene nkasa wie yi ye wogidi se nyankopon so ma ebe kasa pa edase sali ye baby efun ni na tum wasem etwa to so bi tiwa why kasa na frɛ wo bɛyi erade nhyiramo mpacho ni de ne ho brasoso a masɛm mɔbɔ metumani abuafo ni bebia menya me ba ko pɛ na me wɔ no esuma hwɛ kwanya awokyire tibnim sɛ de kura ya meti ase na me bɛyɛ bampa mo kyɛw mo me mɔbɔ na mo mbua me wai mo mɔbɔ na me bua me mpacho metumani do bi adwuma bɛ na wobɛtimi aye mama mpacho mi ade ketu kura so metia meton sɛ why operation ni ensa wo ya operate me 3 but meton mama nkwa me obi fi adwuma nso obetimi aye doctor si mama ye adwuma dey na opesisi mu da peti konwie no na ne sei enti kade wo de ade be si uti aton fosu bi na restaurant fosu bi mpo ana semina bia semina mpo ho kai sei onya 2000 bia obetumi asesa bebre ni ba bi kakra bi obeda na me de ne ba premani na me dwe no sa akola premani a ohu ni maami mo bra ono no watu pia fa jai aka ma mitula ko tie ka kuta woni aketua what do for you go school ni do be kwa so wonko o se mi petrol ni na kama melu de o se no potential na wa akwa so wonko school potential be ya osu anko ona nyina si fo na india broni no opeso wa no she say 05549319310548931931 osu o mo na ye ho ye ne fe akola mfishi adunan adwe kuta ne nye hello bajo udini baby akasa free prefer champion wakola champion yo champion yankoi como emotional case de ebi kan fe kan ya na yo ntro wadi yo ni yo nya ka yo na tv ni su no yo na mana bana de awo ma me brese na bra ko fo tin ko to mi la de na bo tro ya de pa bota na tv ya ba fan yo ya da ba tian kan e go ti bi na ko nzi ya sene na bi ya okay fine na mi shira hello 055493193105489319 esra koda info ni na daso yi ade hia mo so amene ne nkro ne mkwa ado wa hunu a yesrew mo hello hello mpachodi baby akasefri hello mi raudi baby afrefro mpacho fenyi mano because free ade from what yo imaye nkwe me pacho minya mumo number mun kama sene kakama yo me pacho yo 0242 955 893 Nampacho yo nyamishra hello Udini baby akasefri. Pacho, your friend Mavic. You can say Flaguna.
Yo, young Comavik. Ababa no obaba omra na mne betina Ma no betina waguna pick up capture number na ma eba ye fa wo number gina so ye wie ye be fro no ye gya no kwa me na ba yo ye obi momo na aboafo na onya bibi ton na je so ma mi mu ma ye ne a no so bo hello udin ba bi akasa free But me say open relationship ka si ben to takwa ben say samawa takwa ben so sama yo ben so sama ye ntie o na mi da na tibi sister na kan no yo pa na na se ejam se wo mo ma na wan so na so awale den but na wan wa ntimi ko bi na se we bi ha dia ti be ga ba tan na din ti na ba ko nya be dia ma no yo be ba tan mi na wan ko no so na ne ka se ye mi ja wala na ka ta mi dia na tma ma wa yo nya mi shira hello Oba hima udini baby akasa free me pata ya school to se me kasa free tamale yo mama yenkwe wo kasa free na shigu ana me pata me ti atawawa yo yenkwe me pata ma na ofe ya se o ne se tale me ya mi tira ya no anu so ta ma no ko lo be ni papa mama me se me kwa ba papa se be tindro se fantrum ye de betimi ayi ya ye bo ko ne ba no se ye wa re ya se an kama ko do ni ka ni ya ko don kana kuma yeah that's it hello good afternoon din baby akasa free that's me kasa free kaswa yo yenkwe that's me pese me ka me se ma me se sister ni nkran on sha na ho dana pa oponi onu mu nyina won say oponi onu mu nyina won say nti on sha na ho nkran on fam paibo se nya me bo na onya baby tena on feelings no man ni na ho on sanko koye na ko ba ta na nya me mam ko be ntira amen yo hello wahine yajo yo me ma ha ya na ka cha ba woni ni fefi be mai yo abawa wahine ni wasunya kupon shira woni wa bejafo ni na na me klara hosen de bia mi tie sompa wahine ni mpa ya me bonu se rade man be bintina sanka kuma ko ha ba bia so brema be bin wonya tna ya wahine ni amechire na adwuma pa ye mi pa mi ye pastry bia wahine ni me da mama ne so ase to nya ba bia o ma na wahine ni na me chasu no bi so sunya kupun so no obejofo ni me da se pa ba wa ba fefe nya mi shira hello hello see ya o mi rodin baby akasa free friend me kasa for boss yo hello yete on kakasa itacho ni kasa for boss mami no kami ma gina jambo na on tofus ya bwana on tofus yo pa krabre ya daroma ya yo de interaction yo pa krabre ya pebi asoso ami shira hello daddy udini baby akasa free friend me kasa video film yo otese the Maya de pa Nyankopon system Sompa FM na de pa kono say e mema so no me be bi o mo tipa because if we liberty abra want na mbo no kwa ma want some na bo kwa nten ansi ye kakra so it's me de asanga ka ma ka na pe we na enfantu ya onfo so wo ko fo bi ba kwa na onfa ni si ye kwa ati man bi bi ko ono so mpan ko ye bi no ye da de ni ya bo hello ete say na me adumu udin baby akasa free e femi fosu ameka so free takwa yo kasai fosuya
Patrol. Mamma some de arrow who bombo modern social crown no casan and that from 1,000 of Mississippi and that from arrow so the bella bets na bema be shoe. Where shall collab with this thing and I catch all fair. You hear me? It's me that they don't be in prayer. Only one also called Mamma, they are crying at the patrol. I'm a manager, crying to a crown of food. Don't you tell my men, the Mamma coming to me in the battle. Yeah, that cried into the card. So we go, that's all I'm so you hear me. Yeah, that's why, Baba. Hello? Yo, Baba, my dear. Didn't baby, I can say, hey, because I feel close to yo, Uncle. I'm familiar with not yesterday, I'm very clear. If you are dying with the reading to be with let's say, why you can you know? Then said I could do a dinner when you went down the boat near Hama. Munya kakrama ya Kumasi the single room of 1,500 for cra. 2,005. Yeah, mammy must say 2,005. That's it 2,005. Tia Jadi Obama be I baby should be best also na yempe one room be mano. Naturally, that one. Yeah, you know, so I do not know where you are being trained. Also, present our no, you am the man and you are if you on one sank or best was seminar. And now, folks, I 2,000 I seminar need 2,000. na the judgment for it. So personal relation channel. Who are not sure about doing the balance in February therapy. Kakre be bano o de ye mfa mu mu to so na yan sendi dimra na obi obekiji ano on sendi dimra na obetena o je na aba kwa da o ni lipa na ma so mpa se de ya problem o de se le be akwa ne be da no any problem na obi de be ya kabuma de ya 4,000 kwa no ya bi ya juma no ya da da e ni de so de ma ye de na sendi mo yo yeguswa ya nua bei ye fa course ye mfa simedu nka ho na bia na emwa bi afiri baabi nso na ba na ye nhwe di onyame beye no na de mu ye mu tofe akwai na ye hu de ewom na nipa pese nso bo aba na nipa pese ye bo ano na nso yeguswa ye twem we no nso yasem. Hello achodi ni baabi akase free yo ba pa enkwe na misha pa yo ni ya mamura ho papa makosa tibia we mu bipa be nfiedu o ma ni program ama ya ni case ben that time ni chi bia ni nyamere madum ene nso ni nya be di ni max na ti de ni sister no on shano ho de ngonye no ho mompaye ma wanya no ho basa na nkechi susu sele na dai rasu ni drosso wo ma kochi bia we mu enye ize so on ma le yo said mo jiro otu ane yo say yo ngubone ti me senya me so mo mi ni ano mi wo 50 cedis ta me phone so ni bebre kame bo mi ni send it to say mama sister no na try the number ne beto so anche nyabo try the number ne beto so musa no ya semo na se na tie de ne abusua no se wo ba wiase na maame no papa wu a wo nkwa ekwaba waku dai na ese abusua bi e ni wiase ba bi abie mu ana na de ye me dress obi timi frey ka se de wo ka no eye no kore sanse ye tie na yi anita ebetina ha besu ye wiase se na wo boa enti no obi fra ka se no na yesi ye wo mo abi ne de beboa no a ye ntonwui na mo be sa ne so
wɔsoro nyankopɔn bɛkyɛ pike yɛn peke course. Hello. Hello, di na bi akasa free. Hello, good afternoon. Afternoon. My mamumu ne Juma. Me pacho kasa free one. Yo. Me pacho me pachita no umbisa nto betumi ato ntuma ne niema defend na naka. Ginyina ebepe jaema no. Yo. Ne bemma ntuma ne obama ni nkuruma tom. Ntuma cloth, yeah. Ya peke number no why? Madam Bacho really say. Me ni akura ne we topic. Topic nle ba ho. Me se da ba ho no hu ye. Yo baba modern. I mean you fa number ima. No fa number ti so na first ka tu man ni high diamond. Samu. Oh, Debbie. Hello. Hello. Would you be akasa free? Udin baby akasa free. Yo yankwe. Bacho. Ai manero angkala kwa. Na besara di apa ni ya kwa pesa. Yo yadase. Yesre mo amani atwa pressure so mo mapoyi a woda TV so yi. Yesre mo fa ne mra yesompa. Na kwala no se de wati nkense no. Se obi so ache na ye ne da mu a. Ubenya mane o. Kosa kwala no wo a wasoro opa bi adi. Akwala oso ndo opa indi abroni no ne na kwata awale de. Wasi adua pa se takukuku wo na mu. Nanso ya kwala yesre enkase menya no tibire ko prepra no ubeku no amwanya sem number ni bi ma ya mo fantu we so 0242 955 893 fanto so 0242 955 893 mo amo pese mo ya na doye no 0242 955 893 epa mo chew yenye 0242 955 893 edamase yemfa course pk. Hello. Pachodin baby akase free. Never the fana man listening man ya na why? Hello. The fana name man ya na why? Yo ya yate ya peke o number e be free o damase odra mo yi akira ba ye. Hello nyame nkronkro de okase o so ba ye no me say police station asem nyame nkronkro pin me say bebe aba baba wa no pike ko yi na me say odi ayi kra number e bi ato so ensa fa front so be confusion. Hello bye ma Pachodin baby akase free. Ajao au kujeni kasabu boko ni gani yo yankwe ebo mabaku ni majuma pawe ene majuma ni amoja ma angopo na bye yajo ebi ase ehu papa mo papa na ekosu o Ghana me na ekosu o ma Ghana my konkon ba ma yende ni mayi na ore mo fa na bana na yenyi na de kaka aka ma da ni biya salaam alaykum ho eyara usem o tarawan ne Sompa TV de nipa kora wo de ba nyame hira no o ma ne kwatenti ahode wo mo ne nasefo nyina na eye adwuma ye nua ba o so kokko no madura wu. Hello ani ni me mo ha ya de na ne wonu abujafo nyina na mi hira mo no adwuma efo nyame hira mo Sompa market ya pampa de nyamia se se wadi sa station ye abeboa Ghana mai ene asanteme nyina eduma mo ye ne de nse de mo ye na eduma pa na mo ye nyameta mo chi nkosoa na mo ye na mene mi eba na ofesi kekos ni ya adune
ye mo ye ma me no na ye pedan ma no ye peg na ma ne mo fra man be partner nyina ye pe ye de ma se mo ya de yo so ni ye mu de nki nya dan ma no na ye nya adwuma bi e ma ne ya be fi se e be boa na setinem ma o tinya fe no so yi aboa enkwala no so ye de ma se ya mo fa mo no nto so na ye hunu nyintimi sandi sika no e ma no na on so mfa me bibi ye de ma se pa hello. Hello. Would you be a casefi? The pastor, your friend, you're by him. Oba my uncle. I see no more family. And I said, I medical from will be happy. Listen, if I send me that fan and I'm in a question of Ivory Coast. Oh. Your phone number. Ivory Coast. Any sabre na nyame na me yeshu no. Hello. Hello. Who did baby I every. Oba promise. Ya jo. Wana mu di se. Na mi sira opa. Hello. Oba pa ete on kakasa. Na mi sira opa. Mase. Ra be mo kwanto ya bia kwa ni ma. Yo. Na mi sira opa. Yan so le kan di kakra. Kedase. Hello. Number na man Blekum na me mo na me ma mentana. Omla Blekum. I want to boy because me ko ketem de o be pa ba ono ho. What are the oba ana ubenye edwuma bia na boa. Ye wie na office ni na kodi nkomo na de ono apese oye no. Ye mpese ye be hye no, ochina be kasa me kra na mani nye ho na. So na me e be Someone who wants to be you don't my pa ba ono what are the Blekum no press and from of me ma mental looking na you ma of father of dia na kwan ho na da do looking na ejuma. Yo, ya say that. You know, some family number now of producer phone number. Okay. Hello. Hello. Who didn't baby akase free? Bacho me kase fi achimoda. Oda bro no be so. Kotes. Kotes ya himi ma me wa na bro e fa hen de no. Him ni o sistama. Eh, sistama. Ayo. Kotes. Yan kwa sistama me ntie wo ho na kasa. Me pacho sister ohini ene de bia me refo ne de me refo peto. Sister onye esu bi e panicho Selina. Me wo fe on say kura nti mum pe diamond why mum enya nka mo ye pe diamond no ne be ntina don't even settle no why sistama me wi amefrɛ yo ekweje wa mu ni chemensa ne na ama no ma mo hwe achimudan nyame hira mo bonwa no mu nyina da nyame hira mo papa pa odanfo na na brokwa agya mpem na wakote ahwenie committee for brand new and you for poku ni for confusion. Hello. After. Pacho di baby akasefi. Mr. Secretary post me dey city. Yeah. Na question no I send bebre the actual lady no. Ni se bebre na sem we atom. Sabi ya wo to fi mo na se especially wo de Japan. Wo de Japan. So we need that no mo kai wo. So we need that Ejami Pacho dey offer information center. Offer information. Baby I want to be feedback na no dey. Sira wa we dey facha me. Yes I nche o kasa me ho am si ye maso asi. Hello. Yo, ye dio esi Selina. Wasa mo etwa to wa ma me. Da tie fo ni nyina sika bibi kire wo mo na. Kotwen ye office. Etie fo mo tie mi. Amo hu mi mo ba he madom. Me nyankopo hata so nhira mo. No ndom ka mo ho. Bibia mu yi sika ni fi bia. Me nyame a ongu ni beni wasi. Eche ni beni wo no.
oya mi hwe mo so am ho ba asem aw ready hwe mo fie so a ehia mo da to renchen bia so ntum da aw wiase wiase oba mu ya mi shira mo frɛ wo ai maadwoa no de atwa to maadwoa me pa chow we da kra ma me ne mi o misro bia wo bia brawai misro bitu bididi mi yeshi me pa chow ate misro bitu bi ekese mi jausa me pa chow bla iya me pa beye pa chow ya mi shiro bibia obo adwuma wura chira no ye frɛ no Dr. Foster chira no Dr. Foster ya mi shiro erade mo nyinche na bom din ne bambo ni babo ne fo be so na pawia ne na jo na erade yi ni free wo amen eni na se free na woni mi ngwase isre eni ewie na mbrawus enka wona na no eno na na kanso na misre do Jesus Christ amen Sally je wate twetwam na fa kyekere wo ba no enko twem me office wate ewie a ebekasa erade na nyankopon ewie ase ya na ntikyere se busua no a yewu ana ya twero chief mones we yo to wo se sia be nyina busua panyini enya ne kwa me nua gine cha o ko twem me wa ye ba gine cha nyankopon wa ye nkaso chacho difference me dey there be ya for be just be wo e dey wo na ni so what say ni so e dey sikitwa what ni so say e dey sikitwa abusua me ma wo sere kakra me ntwa onko computer so edwade ni afie case na metu na me dey me konto me ni me mo kra bo me chacho wa yen kaso eje usu me sawu kokroma ya to trader shako powder bidi adro ni bibra me wine edro we aye pa se wadi bibi a wudro wo mu no wonnom trader shako powder amono mo wa na yi usunso asobo ne na firi so ana obi num bibi a ya wudro na wonya bi de manu a edwo ano e ma nipa ne nya ahoto oba wa kan dokore pa wa chese trader shako powder wonunum biampa eye no kura tiefo so bi num bibi a ya wudro ana wodi aduane bi a wudro mu na e de ohabre nipa duano a trader shako powder bidi adro yi ene betwitwaje no onom trader circle powder no a ebema na ho ato no fom so wote so obi anu no ne bia wudro mu na ha dipadua no a ye obeya ne se wobesa trader circle powder atreba ko de agusuo grass mu wode atri num na de ma no ma ebema na dana ne ho ato no trader circle powder ebekọ akoye yafunu num adwuma ama biribia ya wudro ana ha yafunu no afiri ho kora entimi nua hwehwe bia kira kwai na beboa se wope bia to a kwa so kora mampon Pentecost asoda no ho ana White House da kai hu se dure nya mapemfo abata wo ma nofo ana kwada woni mfie dumienu sa dure sa wonum ne don hwe aduane na yechi na o hawo ne da so ho ne mu akohu doctor so person ofra 0243 943 413 ana 0260898914 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu age atomo se eye for your good health and comfort only one name that will keep you fit and healthy comfortability Safari products Safari products Safari tissues Safari napkins Safari towels Safari products yeah Ododo adamfo nana delay midin sempa na bedwa Safari tissue atrinity and kaifo ni nyina akwa hibernation Safari wa toilet tissues napkins kitchen towels box tissues pocket tissues any unbranded packs emu yedu eyemoton echi nsuo awodi womu na echenso ye the virgin pulp nko na aye ye mfremu na ye dimfidi a ehote na aye sede be ya enkofa yare bia emrewo na wanya wa hom kanso wo benya Safari tissue ato wo shop bia ebe enwo se wo pedodo to a Free Base Ghana Limited was 0307 001 975 and 6 Safari tissue ye tissue mu okunini Safari tissues eyemoton Safari the best Safari the tissue masters no kra yare
yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso ene Universal Natural Clinic ada romenti ye mobo wo yare ho bebre sanse wo de bedan no a wo fa be fo kwan so ene ene ni tahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho wo poso taya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sabra ene massage ni bia ba fu niama pa ene animdefo ene wo de be miamia kakran kosisa won so benya wayares ana wo de no eye tridi yade malaria typhoid yade di bi ana hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana me kamfo de amawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdefo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wo kwa wanim kakra won sani fa so be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556 244 102 and 0200 158 272 Universal Natural Clinic na minti ubenya wayarisa Arishmama said ye nyina enim no nyame hyramo na wo nhyira adwumawura ene ne mpanifo a wo mama ye kwanya se ye ntrase na ye ni se adwumaso yi sebe sompa ye ba ye nche nso nipa mpempem ankoma ene nam station yi so a wo munya woje sebe oba betena ha sunso opese onu maduro wu na obi afredi adanse se de wo kan nyina ye nokre na chese maye adom agi obi nkwa asi ho adwumawura se de abai wadi su a wo kasa se woni wasefo nyina mamuhu hawda ebeye adwuma nti mobroni mpa ye saade Dr. Blessed Foster baby a wo bia no onyame nhira wo na gye sa empaye etum na ebebem amewiase nyina hunu onananom beba bedi so emfa so ma ye nso edidi akira ye di ho namnam ahoyi kakra nso afi ho ye kesi a ye be we kan wa aba mprensa ene no aba na kwabena ne so sanse nipa pese o dada no ewiase boniti kwase abuo nti duabo empa wiase da jama menka na ama wanchi so bi nso mponche asa no na nyi obia na wode asem che case number 2 Evans Asante wawasafo nana kwaku enkran ni papa bedi kagina mu ewiase papa ne pese oda ye kwa adanchi court order in court Evans ohoye minimum dia opeda daje maaje ma no onde minimum dia opeda peja kosore mi Evans Asante bi Evans Asante emprensa so ni amaba mani abrepa asamo wa mebeken nukure turodo de akura wujidi no ka kire ne sem wa podua boame order in court no Evans say wabamienu miensani bi afe no bi tie sebe ye nipa ne beti ase bone tofa ede ne de onam me pacho de menam ne se ted ha mama banie ase de papa no oba ne papa ne ba ye no emfa mfiro ne papa ne ba obi tie a papa be ne ba ede ne de ba ya papa bi be ska nana kwa kukase ose odimi betu kwan starting okay menene kan ye nhihye and ose me money 8,000 no fan start process 80 million me pacho sikada demu me pacho and me di 8,000 e ma no and o share me 3 months ne so ye no say nipa na ode contract ne ma no ofle na omfa onya no ne wasenya deal fuflo contract fuflo wo Singapore be no obeji 400 million 40,000 ubekwa ko trans Singapore no so ngodo ubekwa Singapore nti wakaye no say sa ergise mediskani bi be ka ho na Sunday S30 process enti me man me man 4,000 e ka ho ene koye 12,000 enti me frɛ na I say train 3 months time, mommy 1 week,
saa fiti last year nti yɛbɛ December yɛbɛbɔ World Cup yi ɛna me friend no say mentwɛn mo mbɔ World Cup ne ngwie na mu wie a yɛhu deɛ ɛbɛyɛ yɛbɔ World Cup ne wie yɛ esi January mu me friend no ka kyɛm sɛ process no ayi na wɔyɛ na go through into the miska bɛma me ska na ɔde bɛma me no so ayɛ manso matwe na ska ne mbae last time ye no papa be share mu ha wanya nana kwaku aha ye nya bra na nkasa e wa homa ne so oso kwame say krom border so ene ye nya no. Hello. Nana, good afternoon. Now what to say? Kwame say krom boko. Mr. Adaro maya no ama one so kakra ma me why? Woni ma branch e friend Evans Asante. Waso bo na no basa wo de ni betu kwan. Ema sika bi akwa akohyem akwantuo na ama sika nso anensa anka na ho nkomobo ne sei. Hello. Aha nana woni Evans Asante. Oso ka sa wodi ni betu kwan ni sika 12,000 abedi wo akwantuo na amaso ni sika nso akam na sa no sen wadawroma. Bajo amapa no mo frame no me ka se e no kre. Asante Evans or the sika brame na passport di utia 8,000 satama ma extend Kuwait na ela start Kuwait but a delay I'm not saying that Kuwait na delay because we know you know also what to plan in Libya na akwakoche mobeka system edimaje then you know the catching so my by before. I'm not just say a kata. But it or some of the catching is here on the Asia no or the Europe. Or none of the say over 4,000 America. Nice, I had 12,000. Yes, now you Europe when I say Pia. Charge your account and your transit casa, not the balance of account. Ye ko ye Europe no ko ni se manana kan so ho abeka no credit ya me ka chan se nearby ni ye student na ye meanwhile also one go school bi say ye ka ho a enyi ndi opa omo ntwen na different one na beba na say ni student a me na ka ho ndi unfortunately na idea for a car line because me register and no more catch me say re-registration because I'm picking and unfortunately but we are no over drop on finishing and the name of Ghana card the ya se Ghana card na me the time I'm over say re-registration on na me Ghana card the time number no no more from munyam no frustration say bia Maira, Matukwaya na Sebia, my young wife, and almost started say, or the pressure. It's time to see. And you say, Nana me pacho, Ablanti, Sicano, your bedden and Isaka. The country is an offer and a place, no quantity. Snap Friday, no cocoa, me pay bar next week. Me back, lay at transit, not quiet. I say sika in my next week on say o papa ene di ka be gina mu o papa betina TV su shebo say oni wakasa the week bi wo ba ena ayesa on say nana e wo ka ni bire o dem me de ya le ko ta mo ka se me se me ba no so only na nin de cho de mo de me di nka ye di me pa chao nana Ablanti ani so obusa wasembi Evans yotie Mr. Father me father ne awo drobo no
ɔka me sɛ wonyare wowɔ Cote d'Ivoire wototɔ cashew wowɔ Cote d'Ivoire wototɔ cashew hello na de ɔkasa ne kora wode bɛma no wasɛ issue no hello nana obi a wototɔ cashew deɛ sɛ nyɛ adwuma ketewa o ɔn sɛ ɔse ne papa obi sa wo boa na wototɔ cashew wɔ Cote d'Ivoire saa ɔmpato matɔ cashew pɛn bisi amentɔ cashew yadeɛ mpo de amane mehu de event tutu ka me pa cha ona na yɛse yi chichiri no ogya no o ɛno ane yakye no sese abrante ɔno nso pesika de abɔne bra wo papa betene TV so abɛhyɛ bɔ wo papa mede ne ho yaw bebree obuo soronko a mede ma no ɔka sɛ ofiri sunwa nti na agya me nso makɔyɛ memi ku free attachment yɛ nyina abusua baako ade buo ma papa wo papa du aseɛ ne wada yɛ kwa adanchi na ɔyɛ pani yɛ mpɛsɛ yɛbɛka biribi na akɔyɛ biribi agya wo no bɛdi agyinamu ma no wo na wo kasɛi na na yɛserɛ ɛna da ne dɔɔso sɛ da bɛi ɛna wodi abrante sika bɛma no mpakyɛ obisa even sɛ yɛtwa number no ɔne me kasa mama no date biana even so se free sɛ twa number no na kasa ma na ma date ya ama me frɛ no kra story na na ɔbɛka da bi wa frɛ no ɔse wɔn frɛ o because ɔfrɛ die bi anim ti pa cha onana wawo me ɔde hye ba se die na yɛmfa nyinni de wo kan fo obuo ma uni aba makonya kase ametimu yi na atuo ntwa wo de wonya ni nyina akola pa bibire no ne ne nya nhyehyeye papa me sere wanya ado mpacho me ko kodiwa na da we mpacho menya wo number na me fe number we aso na yen said that me this kind of bedroom na me first kind of bravo na what the number we aso why nana me sere wate na nipa ya magi hwe wo wi ase na brantie wa ye ha na onu so mfa mpa bibi nye why me how bebre nya me mo na de wuye bia anya ye why yo Evans would you man benefit of the doubt atosom prensa ukuada de emletintim po se watwen ewa enso enwa yenya botre na minimum se de abrante ni yakasai yensa ma hampre nan mes kasa asem we biemu da ye beba mpre nan no na wo be kase ye be kase bi eska no de aba anaso de bi aba so ate nyabotre sa ma o ma me mum ye ni dwamra na abadwafo ntete ho na ye mi tetefo no ensan entum ebio me pa chaw Men's Makeups and Beauty Salon we jena se ono no aye manim ka mama me dwumade bia wudi apese wani monyam da die frɛ no no mesesi ma wo frɛ no 0267 188811 Veronica Fashions and de butterfly sisima beti o wasokore mampon skirt and top me sori atumi se prema wo mu ankasa efeye ya wochina na mamesi wudo de ani beba wo wo de me ka wo no ya wano ko no wano kokko no bo modi azo mu de beba ji o chama mesi hu na wo so eti yu nsa no pa me pa Veronica Fashion so asokore mampon Gundis Park friend 0244 272372 na enene entwetwe enkomo na ne nyina nkonkan emawo miza abrativo 5G imam no biye obia no biye 5G ni de energy drink ehye ni padua maltimi gina wona so ye adwuma bredodo bi a wonte bre me pa cha utoni ayeto na emanfa subumu pa be kind supermarket sister say wa chim dran me ba ko we sa sister baby kra wo no friend 0242 424471 Mama Esther Adomni Asumje Oben Baptist University Ever Blessing from Poma Enterprise Edujama Erade Adom Enterprise Mama Taylor Fuomu Atama Mama Store Boa say 0252 21455 PNC Ventures Wanomanje Taxi Station Yeni Charity Hospital Junction any DN Mushe 0244 560 765 na 5G. Aye Mami Abe
oba kokodru for ya santo a wasi apeten ebe nu tan ko yini ni nu bra yankeka mbom na no nye den ye monwura huhum nyi tumi fansa ya de a abe wedi first ya wate humamu say ye be ma ampa so gromu a wagogo me pa cho penis na say utadua no afon fibroid na wo yi aye mfa kanka wo fe be ma ho nkwa usuo nyina dagene prostate cancer sickle cell madofo tu ya wade sheda ode anu aduraba gonorrhea syphilis runabout etwire yade asichire yade malaria koko ne pema utu yo bra yemu haw ni nyina wo ye free ho ye wo tanoso apatrapa new site ye ben apatrapa nkwanta 0243 345 392 and 0506 460 208 na ene yentwe enkomo tabitakum afaya de mienu a yetu ase say diabetes ni prostate nko ade a unni se sofo wogina brane bepacho fa wo hawra eda wo so say diabetes ama yetu a wo ne ma nipa wo fon solid so papa prostate operation ya ka kiro ntia de hubu abeto so be wukura nsa na yade na kum kotabita yo sofo line ni alignment de enum hwen crime adina firestorm footbridge afeta kradene takwa yegina mu ba we sabela ba afre 0260 196219 nani yen emo enkomo safari tissue with the femu antinkem with the femu antinkem eye durable eye soft virgin pop nti ema hunidie ye kama yedi bisi ejade ayade na yedi binso pepa ye to obra ye je nan afa yedi binso sikam yedi nketwa na gu ye bag mu obra tikam ayado nso ya te afam koda ne sukosuku ai de bia boa won hye so se we ye seabed Ghana na mapa ya wode aba edwama so linet watafo kumase 0242 318 399 obapa estakosa wasuka kumase 0203 541 002 and 0243 541 002 no emo enkomo Semens Herbal Clinic hospital kasi Semens Herbal Clinic le pacho di for Samuel de akwanchireja papa bo wura huhumu a eniema nko a oba ne be ma wo mu haw esichire yade ye mu jabroso afe ye mukro sasabro adwunsotwemu amane prostate enlargement typhoid nso to ase candida syphilis gonorrhea trichomoniasis anemia mojawe otunu kra odo be fam emoja mu hwehwemu mu no wi a chewe aduane papa wo be dia ebeboa mu apomuden no akonkan na Semens vital herbal mixture agan utaduane be dendende me ho me nyina twetwe na ho ye sochensa na afa ma abosa shots no anya hwen homana chiusi fam so akwadwo so awire se daddy ho nyina agentintin afimu o fabewo masemwa dia mo beka na meti ma mi fo mi enu amote anya dia mo ka na metie asaso ho nyina agentintin ko so fo kra hwe ase na so fo hwe ase na so fo ma ho no yentintin na ye mi si di fo kra da ya na nya me so fo ma ya ti atom ala walai ye dija e pesika ma Dr. Blazer first enye agana ye pesika ma Dr. Blazer first na juma na koso tima ya semwa adisi amu nkransa hu nyina ho fa advert himra na ye mo hu dawro tachiman kwasi jajo mo nyina mfa mo ma de toye ndana ye mo hu dawro mo sanu de wadawro ma esi hwini ahomache na ya da obe ma kwa no wa ho keka wo soro la sesi hwini na edi fonti aba anamu ahuni mitru ebeboa hey ova wo vijima nkwana utie sa nyame na mekeka wo di for pokwabre wanu no de me akọ secondary school me pa che obebre yenko na yenko gi Semens vital na nyese be ma utadua nko a usisi ya wo ya emuka odwe ni nyina eboa na fe ade ba ko a oba woni atenka na setena den edu anwura na wa heda mu na ade ne nya ne de etu oba ho anu odwane maame numbiwate edura nyumra wankasa na abefre ma ache no me pacho ye wasokore mampon ye ni off maxima road di enmuche fre doctor 0240 616061 WhatsApp no ye 0279 356570 na offer ye audio ma doctor o ya de bia na onhye emma me pacho Universal Natural Clinic ye de ye ntini ni nompemu adwuma se unompem stroke nyodwo ya de na ejeje wa ma wo fa adwodwo sciatica etru
no oje ho ba bia enye ye mukro nso ye boy ho moden papa adwumayefo na nim te ne mfa mfidie nye nipadua mu adwuma de ye nise so fo me pa cho ye watonso S line ye ben bonsuom fresh doctor 0556 244 102 and 0200 158 272 nani yen emo enkomo Traders Farm Enterprise ye ko and the Traders Charcoal Powder aba edwama so me pa cho bebre ese wanu maduro bi aboro so ususu se obi anu mawuduro ma obewu a fa bi gu nsuo mane nom srade boni esisi mogentry kwan blood eye cholesterol ni nyina eyi no ho afei wo kidney no be ye adwuma yie ema wo nipa dua no ye kama frame gina wo yam ntumi nta wo fra ekutu numbi na teta na honto afei wanu mu bon wo halitosis wo senso apro fa bi egu paste ni so twiwse wanom sabro so am wanya hangover ebetu kra we no ema wa yamuti obia wo de no ane se ba bi eton no bia kwa asme pebidie powder no a yellow and black na black and yellow bidie powder black and yellow na je wo de o mai mu nyina dra se eye Freddy Mens Danny Herba Apidank Colinac Misty Herba unsabeka bi 0243 943 413 nani yemo enkomo J Frank Company Limited yes ye beden na dwadia ye wani ha eni ma papa jacuzzi bath shower boots, cabinet basins, bathroom mirrors, accessories. Mirror. Kama. Esi adan contractors if you run mo ha adan kura baby a won nya. Ni nyina da fakoda na eje. Won hu ade bi na apetuatua aka no akwa ententem so. Ye wadum ye ni railway police station line bakoso. Bakoso ye ben Pacific Bank as da house nchemo ye ben ya baby. Eye Jacqueline boutique ho a 0244 178585. Osho wonim na ohwe watch. Kona koje. Ode mo amobusa maame sewa no. Maame sewa ante apo papa. Nti bedroom Monday na ne ho aton. Be ba wai. Na bibia nso aye kama. Me pa cho ma Mary asem yem se yabaso. Na we ni de edi kan a yenya brantie na nkasa asem ne fa no ho. Tembia no na yenya no. Ne papa ne yenya no. E de na mo kafa ho. Ha dwin. On say agent de o pesa wo ye agenta e wo se o ma no kre e te se waje contractors ye gige kwan ye ne ade te se o se hu se by then waboa ho nti na ya na omo efa omo so because wo sika no wo niema no nti wo ye ma ni wie a na wa ye de watua oka ye ka so obi akọ contract oni obi aye contractor de ya na ewo mu no nanso eba akwantuo mu contract ne de a nkwase abo ne doso wei senkenya bodua bodua uzo bodua ho nya bodua ne ekura no a enka akwa obefes Canada de one ne papa ne sa eyi eye nka ombefes Canada nka omuntua da utiri yesa odi abaha enka omuntua o because crofo be brain ka yese ya si jaima nka na chese waboka na afi na usa eba be shase eba we are hoping say be a yakeka koduru ya yenya papa na naidie said ye tie bia second time no ne papa ne bedi aginamu ze ne nsisi so papa eja oye panyini nti yenya abotre eyede edema no na ya na fastness mo pentem no so no mo akore enti we nka o de ye wa yi kakra nke bia nka by now de on church ke bia nka ba na nka ye yie na enti ye sraw nana esansa wo ne yakasa na wa maye date na wa hye ne bonti nim se kia ne ken se de judge ta kan wo nim tokwatwintwa mo be kan entokwa chene se wo nyanya wa se de a in fact da bia na ye bo odin wa ha eninti yesre said ye waka no ma enye sa onyi mi dase yenso ye dase mi so odre champo wonye mi dase wonye ni won say Ghana ha say adwuma ho ye din pa ento obia sori ana o create won no ankasa na adwuma na sene adwuma ho de ne Sanes Council ho aye din pa ansa na wo benya bibia to nsem na wa bre eno ntino
sɛ obi pɛ sɛ otu kwan no mu ne ade na mena nka nea meka ne sɛ nka middlemen no nka ɛso ni mfasoɔ ɛkyerɛ sɛ ewiase no embassy no awurade adom ebi wɔ Ghana na ne nyinaa ne abotrɛ a wɔn mo yɛ a wɔn pɛ sɛ wɔn to kwan no wɔn mo ebenya middlemen no wɔn wɔgye wo sika yi wɔde kɔsi obi so de kɔsi obi so nti wo bɛhwɛ na adane ne nkwanta nti ne media afutu ayɛ a metuo ne sɛ wo bɛ sɛ wotu kwan ya bɔmɔdea na nya osika na fa ɛkwan papa no so ɛbɛkyɛ koraa wo nsa bɛka baabi a ya wo keka nyinaa mimi sei no ɛname so ama nkɔfo pii etu saa ɛkwan no a ya amere efi sɛ ya fa kwan papa ɛso ɛna wɔnom ɛkɔe ne mmom ne me sa ka biom ne sɛ abrantie no wonye no so wɔ krachi ni o fi sɛ yenye nwurabafo ne akrachefo no yɛtimi de yɛpɛn ɛda nipa esisi nipa na sɛbi wo ka sɛ mo se ba ko nya de na yɛ akrachefo wɔn ya wɔn kɔ school na ɛkorɔ wɔn de wɔn kɔ school right wɔde friends bodua akyerɛw wɔ ka asɛm kyerɛw wɔ ka asɛm akyerɛw mprensa krachi yɛ wutia mi wɔ ka asɛm akyerɛw mprensa enti hwɛ yie ɛmɛ wukoda no entwam biso akasa agumasum wo ma okwana ne twam a ho bɛkye wo paa na wanhwe yie nso so a ebi aka ya wo bɛbɔ no ɛbɛkyɛn ne wɔgye fi ne honom enti mesraw di ohuni na fa ne sika ebre no D4 judge asɛm yi ya traso na yemma nanante asese yemma ne fisika no nana oh Debbie and you just say more fiscal one fiscal no na so fiscal ne ye se kwa ne yenim de eye ani ye betwi woto atenase na ya sika kama ye wiane apagye ogina ho nana ba bia wo hwe ye bia no so obetie ne so ntie ne o ye gisika no at one by force ne papa na madi ne ho ya ho na me ka ba ye di obuo se ya ma wada afa de duru afa na do ba ne number mom e gina je se ba no na ne number wo so wona so unie wanya de ko na wo fere wunya na poku what as here eni die kese de ma we sa ne ma ode bia me ka me se hwe wo ya brantie utie yen na se wotra ho e ma wo wugya papa wo mo bo ye pa asama de kwanta hwe onim da bi woduro yi oh ndi o papa ye se wo ye kokode jo nyame anya dom ana ye nso abrante ne anyi kosua ne sharp ne ngwa akokotra so akobo odua yesu ye mpeduabo ana ye yire na bedu sable yi etina na babia wutie bia sikare de enu Wednesday babia akobia jakopon fa nkomla o so betu eska no judge won timi mfa sikare chere motom emfa ntipintem kwa enkoma sikare nyandia si waje 220 million nyame anya do ko besi ho so obese ne ne ko typically emra ye besi ho bi ko nye ne enye no what is sikania ye adwuma wonam to kashiw e de ko divoire sika wom hwe ededia ani mu ne dam enipa bi ne wonam betudu nsam nkom no nifa didie fa sikare bra no ma branta no to no e ma ye nya no wei sese ye ne sa do no ye de ahoma to nsisim si ye jam si wom enkwasa no okro papa yi wa mo obidi ya obebo obidin yesu ntimi ntra ha go bi kase no odifo name of mame ene ye mame no mame no magya no so kokobo de da bi enye obi no numado mo obi o nye obi so kumantwi nipa na adwene obi otisi fo mo de obeye no ade odi si de ye beka entisi ye gyegire mu a na napoko se na yaw farisi kalbra na twans na kwaku enu ku adara discable no sika de e mota so ni won hwiri ya ebia na hu ni yie enne na hu oten obi bitima kwa to dem enti won pe ho asem agini panisika hugitum anyeye ka wo bo anyeye woni ne ko tent fanis kabla no asem bie ni ho uda wada ba do bi ka uda onda nana wo yale a ho to fanis kabla no be bie wo hye bia no a wutie yen yere se wutie show no enfo no keke adam maka adam be sibis ka ne ba because ayi ko divo aba ko divo na ko ne ho e ho hia ni o ye hia ni pe no isika no because the person so sukun yam wo ko be keska odi ko keska odi banyina no e jiska ni bia adena wo yesa ana ko branche sa ana ko susu sa eti entra sese ya ema ye yonko ye ne ye nnuanom ema modua ehuna made ede ba chesu ya bo betuo wa je obisika ya bo wetuo we so ya bo bidua ne fu adoa
na na tatai ni ye no maboso si treska hunu ni de ntuma kruniti enti se wo baba wo wanya de wonya ye sanana wo baba wonya ye entu betrama papa be kokore dom anwa kokko ana tede na oje wo wiase fanis kare bra no e ko pasa mo na pasa ma ho wo hwa ayi awo chekwa nyu ntum wo hwa ufro de kakwa wo nya ntuma ko ne da se fanis kare no yes so be fanis kare no na emu odin na sa ye down say ase entwem e go de bi entwem come de ba etwom come de ba cause we dey tete diamond dealers ya na wa baje wa he di for pejansa no bi tete diamond dealers kuminom ya na wa chi mo da no ma na tonto da mo na we bi ndo de nsa na we na da ho kwa me kire no o se kabana etwom no eni be na mema bebe o se sa so ba ye ne be ya kwa me kire no na na di we no to chi ase ya o mo hu obi so be obi ba ko to di for aje nyezo se ye nchekura ni ye meme be pam makaba e di ahye ai say Mother's Day dia drone mama see on day you call adishia mo nkransa mo hye anim na me ya dom a enim sempani for the nyema gu akwem Dr. Blessed Foster wo we die bibia be fine mo beti yenka ti mo am wotachi ma enra papa bi frɛ Godic Heba o se ya dazoa same station dey attachment no na eti o ti dey adwaton dey ni nyina e ba ho na mabɔ ho dawura ma nya mi hram se magye atum joy kemfo nso amponsa ene nana brafi ene papa Cliff nura nso mo ne yakasa yenim se mo beba na yenim adidwa na bibia nso akoso kama nya mi hra obibia ye bia ho mana tum ja jina wadawura ma we ye tuna na se tunis edai TUNE no ye tune in tuni and tuna soft na go tuna yo 05519319310548 hello 05519319310548 hello Udini baby afre me free. Hello. Udini baby afre. If I friend me, for me Foster, me ka se apaso. Yo, yankwe. Me paso me ni ane Evans. Me ne le wa mom. Me se wa o na mo ni sam mama. Na o wa mo wa fa e bo se. E bia ne se awo ti ni. Ne house. Obeko Singapore. Ena di na be gina baby awugina. Hello. 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 You are doing baby akasefu. Bacho so no believe. Hello. Papa yete on kantio kasawai. Bacho so no believe. Yo, edbele ya tefuti. Bacho boy no mombo no so mombo na bacho baby. Yo, yeah that's ebebwa. Hello. 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 Zero 0551931931 na yenko yenim. Hello. Hello. Pachodin baby akasefri. But frame okodi em kasefri asante achimukrufa. Yo, ọba me jami onshira woni wa bejafo ni na odifo Paul oba betia o jami nkam onya mo kete abla no so me ka to wonka na komanto ne le modi abedru wono nko ade me sabeka ni sika betia mu nyina asofo ma me de ya na ya me defa ni hele Hello. Hello. Udini baby akasefri. Pacho mola yanka sankaseni. Ai. Me frem na ni me din komo bi wan pacho why. Okay, me das. Hello. Hello. Udini baby akasefri. Pacho mkasefri mkwanza. Hey, enkransa fahini wutie me. Pacho kumsad mase.
Ba cha wo re TV so ana wo tie ni radio so. Me ba cha me hear TV so. Mu so mo wate. Radio mu die mu ni o nyina famala si mu so. Wete boy no die yes amombo ano. Na ono so what match na ga na nya skeke sese pa. Ena ofesa onko baby. On find anything say my name wo no bet my ye bibi because no so ye bibi. Aw my die. Yo, yabase. Wala. Amombo ano, Mr. Medase. Hello. Hello, udin baby akase free. Pacho mi kase free boga. Yo. Pacho mama hu so. Medase. Ya ben show. Na papa ndi onka me kuma ntani mo be ni tani na. Ami. Yadase. Hello. Hello, Pacho, good afternoon. Good afternoon, my dear. Udin baby akase free. Pacho mi kase free Cape Coast. Your family sisi. Yo, isi uncle. Mpacho brano bombo ano my why na mama nti a chese se ababo Ghana ababo na utumi nya kakra betumi dia yi bia o pedia yesem bombo ano nti na me cha first mama also e Ghana hai yes. Hello media ni daddy boba me kaso free barakasi yo daddy boba enko Mr. Mo branch and Momo and the discussion holding. The getting up I polypoly Sikaka Krakasi, Naka Brania de Nadiebi. From Momo. Ajacotina Kwame Sekrum. Hello. We will put them on person bus of the crack. A jaw was so young. Mammy, the Massapane, as you mapa more ye. The mom is uncle for one. Anytime they do the 2 quite. And if you're ready, you're PBR so over. As you on the kind of correct. The patriot is master. Moody did master, and correct. You know, stations, you know, the who know, you're planning more Quenya. Yes, you know, I agree in here. It will let a crowd of person or Conova. And want to move there or ask them come my way. Not Branos or one of my way. Na sikaka enough for mama with the masini do my plan more hello me rafudini baby afrefre le ba chowa ma you na ka say o ma you asiete won ka che o asamo enu amoko off me wo you am the samu de menya and 3 days it be free production oh kafra hey I go dey na mentia program ntini na I will own papa, my dear Sompa. My dear, me tell you a bit of phone now. There can I say, I brand said no, so to talk cash with yes, yes, son of pan, I brand him prince, and near what back, or maybe I'll get a producer. Yaba pana wo bakwaya boni a wo gre na chi abetna Sompa as the case so abetsa botse ubetu esikan da say yenhwe ni mebi ye wi ase na ewo no ye wo nipa mi ye na na mi ase I don't say ewo wade fa na say ewo ya be fofo efa eti enam wi ase yenhwe ni ma ye de ye nya na mu ayo ya be kan bi mu se emrantie ne mabawa Ghana so what do any abre pa so ti komo wo ye djuma na wo ko se na be na wo kwa ba be si dan na so be toka ya ma be bi e ti no ya nyi be ho nya djuma na wo ye djuma ya wo panu be nya e ya den ka ho ya da sema you basre ni mekro ni yehu ani wachi hello Sompa FM hello hey pacho ana e ka say hello pacho mi da who free here who free patrapa yo yankwa ma mi na mi sra pa anya tete yo patrapa yati o patrapa yanko ya mi sra pa anya tete me di ma pa ya damase hello mi raudi ni baby afre mi fi I feel me for me 15 yo na for yankwa
Mr. One issue no the way I say no. Omo den pa na mo gini sika ma no why? Yo. Na yes man on ye dia bon kwa na e adwuma so nipa no kan hu kwa na e more than cash question bibia. Yo. Mo den na mo gini sika ma no. Yeah, that's it. Pay out. Hello. Hello. Me Rowdy baby akase free. But your friend who be make a free gas. Yo, yanko. And maybe mama am a to and some na work no but me person bo no be for abasoro wo at my palm we. We say do the dia na e free be 1 o'clock am nya on so man tie na bibia ye me. Me dase bi uraba. Until mon ko so far time machi. Yo, yedamase pass Sompa maje yatum. Hello. Hello, Sofmare. Good afternoon. Afternoon, me da food ni baby afrefree. Me ka safi di me ka tie Yo. Benda da no be tia program pa. Program ya no. Mo bra ni fika le mano. We are you want to deal with I want to live. Fika edi. So what's the matter? What about the angel man what? Yadase. Sofmare ya tawo chipa. So bad for my here. I thought you be ya. Yadamase. Oma oani yatashi be ya. Yadamase. Oma he damase. Ya tamati ni da be ya. Liberty conference yo. Le da you know that ya. Yadamase. I don't make you madam wo dia to. Mati oba fefe. Yo. Hello. Hello man, I'm Asaria. Hey, waf kwa ku. I'm Asaria. Ku so dia mebubo titidi bi ade ba Asaria. E dia Asaria. Me bla ya o ka say titi ya ma no na ya wo bon nyum e bon we ya say friend simple sounds no say you tumi e dia sagina mu a e no de say de ma me Asaria of course ku di toto of ya nkwe de no say akwana waji bra ni sitalo won fa na de ma no enti sa de a eni ye de obusumo kitenu abobi aka ye de be brand so obusumo kitenu ni abobi aka ye de be brand so le sika pe ya on fa na de ma no sa ye nyina ntofo tue di sa ate aden yo yeti mo wole ho yeti brimu ho ye aduma ye nya bi ye aden of course kuma be here next month me ba be hwe. Okay, nyamin kan ho pa. Kan so ho yemfa. Wonu abega for my ya de pa. E da maso oda for. Oda for mo resom papa nyamin hira mo. Oh, ye se papa. Okay, ama sari ya ni nyamin kan ho. Oh, of course ku so amire ma menwure me. Hello. Fa John na chat to din baby aka se free. Na mpete ya friend Kobe. But mkazefi asinkoshi. Yo Kobe yankwe. Mpete ya sema be sika ni menginano. Yo. Yes. Menginano pa na iske edi di lesremo. Mfoso ni mengine sika bana. Ya dasi. Nani ya bua Foster o go shimu Brian we wi me cha o kwan sonko so manager Paul e wo wa station yaw wo te sen eni adofo amaje bre na mo hweso mpanyina nya me ehwa mo ya bro chirefo Alex Champon obo auntie Janet o sei Jemfi New York and afi auntie Fiabo New York ai Barbara eni Emilia mo Virginia and uncle Boahin so Minnesota and mo amaka mo abrochire auntie Rebecca and so Cambridge mi K1 ye broni e wo Thamesmead and afei ye maami Grace Boatin and so Ireland abrochire for amaje ato mo doso Belgium for Greece for ye da mase papa ye ni na mayama na ye fa ye nwanwa masompa ye hunu sampa muta ye chi eto nyame ne ye boafo ye be somo sompa ba bi ensem ne wo bia mo free production line na mo free minister IBG e wo na homa yeso 0244 809641 0244 809641 na fa sem no ma no onyame nti eni abedwafo be transe ni aka ne kama abudi abiba na ye de agodie mu asem no abrem e frem ohini ni amakrancha da zo sof ma mi premier ni asantman
Edromi amami di foforo ba papa misa ochina dronko ye koda ise Kristo mpie mi ankohia ne murunku mu dia me ne ubehia Sompa Nkomo de eye bola extra